Say uwo na uwo fa ama option say me ma makola shop na me the $10,000 account ho ama wa kofa wo niema abegum aton shop no wo dia forever any say me ba be for kwa abrochire opede easy more say abrochire no betumi akofa wo niema na wo dia ba be okay nja abrochire betumi akọ na waba abrochire no etse duro wo yo bi a wo ye lazy a wo kwa abrochire okra ntime ye hwe be lazy ye the shop name mama na be me amede dia ene na metumi atena ya yechu media to be frank men kwa de na chuso abrochire eye heaven man enti abrochire kono obi aka se enye wo sa mokola na o kan amanfo store asahye wo ho every year bia obi betumi akwa abrochire 30 years 20 years ontime fa bibi kra emmafi because onye na adwen se obebo bra me hwe na nanu maka chense me sa shop na wo mokola ho Majinam the $10,000 no aye bibi egu cost of living in Ghana very high you say boy why national service